Telelo pookin oripito yiok tekuna saai enkakenya enkolong sidai oleng naisho yiok olaitoriani kintomon tung'ani otumito yiok tenkoitoi enkijape kiyiolo ajo etii enkoitoi e Twitter, enkoitoi e Facebook live tenebo enkoitoi pookin e frequency YouTube live kijo ashe telelo pookin otegelutua aining enkitesheni sidai FM. Enkolong sidai ena naisho yiok olaitoriani lang leshumata naa enkolong ena nikintoki atum erishata nikisisi olaitoriani amu ore tembuku orkerembe lenkai Matthew 14:4 orkereri lenye ledukuya naa kayieu nikisum peekitumoki airiamari pookin tenkeju nabo. Kayieu nemeeta oltung'ani ojo itu nanu aibung enajo oitoi. Kayieu naa ekisum osirata le Matthew 14:4 tembuku orkerembe lenkai orkereri lenye ledukuya. Dasie marabolu naa tenkutuk ormaasai aisoma Psalms 34 verse number 1. Naa kejo olorei lenkai nejo kaisis nanu olaitoriani nkatitin pookin etii enkisisa enye enkutuk ai enaake. Olaitoriani ninye eng'ida oltau lai nchoo ilo oota osina ening neng'ida embalunye enkitoo olaitoriani tenebo nanu nikirrep enkarna enye tenebo. Amen. Ore ilo naa osirata laa ninye orikoo erishata enkisisa tiatua Sidai FM naa enkata sidai oleng naisho yiok olaitoriani ayiolo ajo indipa anoto naaji erishata nintijing'u iltung'anak kutik atua enkisisa kake adolta kulikae tung'anak kumok oleng oosujita yiok tenkoitoi e Facebook live oltung'ani oji enkarna Newton Dal tenebo oltung'ani oji Newton Dal Andrew tenebo John Kitish, Peter Sailepu, Kipila Mboye Kisentu, Christine Kandai tenebo Young Janjama Sai TZ, Sam K, Naserian Delphin tenebo oltung'ani oji enkarna Haruna Leps, oltung'ani oji enkarna Kipila Mboye Kisentu atoduo orkilikwai lino okulikae ake kumok oleng. Kijo ashe tenkaraki lelo pookin ogira airiamari enkitesheni Sidai FM tenaa Kenya naa kemayian intae Enkai eshumata neramat tenkoitoi pookin naidimayu. Ayiolo ajo ore entoki nanarikino nikipik dukuya naa empiris Enkai. Empiris Enkai ninye naitoti yiok pookin neramat iyiok neishop iyiok neeku melamari katukul. Adolta ajo etii iltung'anak kumok oleng ogira aiger irkiliku lenye tenkoitoi e Facebook naa ekitum pookin erishata peyie kitumoki airiamari. Meeta oltung'ani likiyieu niking'ua tesiadi tena meli naa ekincho ake olaitoriani lang enashe. Neeku adolta ajo etii iltung'anak oigerito irkiliku lenye tenkoitoi e Facebook naa ashe oleng teina, ashe oleng amu meeta oltung'ani lemeeta erishata enye tiatua erishata enkisisa te Sidai FM. Ashe oleng, adolta sii kulikae tung'anak ootemita aajo matijing'u toonkoitoi esimu kake eton itu kibol ilainini lesimu tenewueji ang'as aisuma irkiliku lenkoitoi e Facebook telelo pookin oidipa aatisir irkiliku lenye. Naa kadamu ajo ore peeku Toosho saa 5 enkakenya natelukio naaji naa ikiata olalikioroni olotu aisho yiok olorei lenkai tenaolong naa kayiolo ajo inyorr nayiolo ajo ekilo apik enenarikino amu meetai entoki sidai oleng anaa olorei lenkai tenepik iyiok eneishia. Ore olorei lenkai naa ninye opik iyiok enkoitoi enkirukoto naa ninye oitataniki iyiok Enkai nkatitin pookin. Ang'as aisuma irkiliku lenkoitoi e Facebook otereutua iltung'anak tenewueji peekitumoki aitobirari katukul. Meeta oltung'ani likiyieu niking'ua tesiadi tenewueji nikijo ashe oleng. Adolta sine matodua ajo kakwa kulo loosujita yiok. Oltung'ani oji enkarna Ole Naitipa Jona Lenteyon nejo watching live te Poroko. Oltung'ani oji enkarna Young Janjama Sai TZ watching live from Simanjiro Tanzania. Ore iltung'anak pookin lenkop naji ene Simanjiro ashe oleng. Oltung'ani oji enkarna Oinot Dalmas Pion nejo watching you live te Mpolos Olare. Apuya thank you so much nejo Emily Nolari watching live from Eldoret. Salimia watu wa Eldoret haswa watu wa mahali panaitwa Band Forest. Watu wa Siriko hapo chini. Iltung'anak lewueji neji Langaz ashe oleng. Nejo Kimbai Jack Yasin nejo getting you from Nairobi thank you so much. Elvis Kopito nejo praise God watching live from Orkeri ashe oleng Orkeri Lekwele. Nejo Laban Kosen Karionki nejo watching live from Nganayotu tuned in hadi tamati. Kevin Klein Anakevo Klein praise the name of the Lord. Sam following from Nakuyana. Sanja Amos watching live from Ololchanima Sivadi Kikomo. Oltung'ani oji enkarna Cecilia Entito Naisiriri watching live from Poroko. Lemasaning watching live from Emburkel Nanyilankare thank you. Emasankwai Simba Inaikuni nejo watching from Kericho thank you. Iltung'anak le majani egira sinche atum iyiok katukul nikijo ashe oleng na mupeange watu majani ya bure. My friend, acheni kula peke yenu. Unaona sisi tukivuna kana tunapea bure. Sasa nyinyi mkivuna majani
FM tenkaraki lelo pookin otumito yiok tekuna saai enkakenya erishata enkisisa adolta ajo eloito erishata kake ore peyie eeku etabaikia saa 5 enkakenya neking'as ang'amaa isimui kutik oleng kiyiolou isirat le bibilia kake kiata olalikioroni olotu aliki yiok ororei lenkai aji natii mama natejo etii enkop e Transmara atijing'a ninye aji etamayiana Enkai nisho enkiti malaika nening ororei lenkai peyie kitumoki airiamari pookin. Meeta oltung'ani liking'ua naa ina nanarikino peyie meeta oltung'ani lojito nanu atum ororei lenkai eji amu nkaraki netijing'a aji anaa nkaraki netii ang' taata. Meeta oltung'ani lemeeta erishata enye naa kemayian intae Enkai eshumata oleng. Ekintobiraki katukul naa kayiolo ajo kesidanu imbaa tedukuya. Melamari amu aisidan imbaa naa ekiriamari pookin tenebo. Kadamu ajo ore enkipirta ino tenkishui ino naa keeta Enkai irreteni pookin. Atishipakine ng'ole tenkai tumo obo loltung'anak tarrueshi egira aitagol irkulikae nejo eketolua ninye tarrueisho. Ore ninye naa kedolisho apake mpaka kuldo arin kutik otulusoitie nelotu apa ore peeyieng'i elukunya neji maitaasa eyiang'ata enaa operation nelotu niminie engolon enye nadolishore. Kake ore enking'asia sapuk oleng nitagol iltung'anak tarrueshi nejo
ore tinea nkong'u ka taruish me taruish akili na enkeju naata taruisho na kidimayu ake peeta iwueji nindim ataa easishore tenkoitoi etipat oleng. Neeku kaomon ake tenkanyit sapuk oleng, miduaya akata keon anaa oltung'ani liabori, mimen ake keon amu keeta Enkai ang' enkipirta tenkishui e pooki tung'ani. Ore Enkai ang' naa keeta enkipirta tenkishui e pooki tung'ani. Tayiolo ajo esupati imbaa tenkaraki Enkai, na ore Enkai ang' ninye oitorioo ildonyo nenuk ululuni pekitumoki aitaki an opportunity to excel. Ejo ore Enkai ang' ore ake peebaya enkata nikiyieu nikidumu ninye, kaaliki oshiake ajoki mipot Enkai irpayiani lorkijiji lenkop inyi, nemipot Enkai irpayiani lemurua inyi loshi orikoo emurua laa ninche oipanga mchangoni, nipanga sherehe, nipanga nyoo, mipot. Ore ninye Enkai ang' naa is an independent God. He will do his own will. Naa ninye ake nabaya. Kake ore enyamali sapuk oleng, we are trying to force our wants, mee ninye needs. We want to push our wants metaa ninche naalus iyieuna Enkai. Kaaliki oshiake ntae ajoki God knows what we want and he knows what we need. Keyiolo Enkai entoki nikiyieu oina nanarikino yiok terishata naje. Keyiolo oleng. Neeku ore piiton aiulo, keyiolo openy aterretena. Ayiolo ajo sidan imbaa katukul, melamari katukul, aar osinkolio lapikaki tenewueji, kingira ajo pekintomon olalikioroni olotu aisho yiok ororei lenkai, kake kang'amaa isimui kutik oleng, 6 piliki yiok ajo kalo sirata le Biblia iyieu nikipikaki yie tenoolong'. Tusuja yiok tenkoitoi e Facebook live, shomo ng'oru Sidai FM ewang'an ng'ejuk, tusuja yiok tenewueji, tipika orkilikwai lino inewueji, tolimu osirata le Biblia likisomakini. Anaa ilo post nikitipika Facebook, toliki yiok naa ikiponu airiamari tenebo. Meeta oltung'ani lemeeta erishata, tolikioki akeyie ajo kalo kilikwai iyata, anaa ilimu ajo kalo kilikwai, kalo sirata iyieu nikisomakini, naa ekisumaki yiok intae. Ekisumaki yiok intae katukul tiatua studio ene. Kake kapaliki enkae olong' tenaa ilo sirata le Biblia, abolu nisumaki yiok. Meeta entoki sidai enaa ina. Ore ake piibolu, nisumaki yiok openy. Nekishipa pookin tenebo. Tafadhali, kincho Enkai ang' enashe pookin tenebo. Ore enarikino naa tenitumoki ashomo kanisa, etii kanisa ino enewueji. Naa tenitutumoki ashomo eneseremieki taata, etii kanisa ino enewueji. Amu itum ororei lenkai, nitum isinkolioitin letipat likindim aibelekenya enkishui.
Sidai FM, ewangan ngeju. Soma ngobengera joge mataba wangana sana boregeta Mege sisa nemenenga Mege sisa ngobengera agena no Olaitoriani lai labagi nyengi no agena no Olaitoriani lai labagi nyengi no Mege yeah, so much Elegerang oron, negerang kalole bogin. Amumanya malon nanuranay karangin oye. Dedingosena warkiye bogelay sera. Elegerang manare sedori gerepo koya. Dagamare mera jori de bogin armangari. Ya sama sama ngolekira. Making joy, Jagamana, Wakana Sama Boregeta, Noborengeta, Enkisisa Memena, Enkisisa Boregeta, Obora Olaitoriani, Lai Labagini Roino. Again, I'm Olaitoriani, Lai Labagini Roino. Mulanaye, Nagariki Shandanai. Nigilebeye gorgorania na elia Nigibigiye samagal mali nono Nigidigira kijingwe kana sesabu Nigijaye ya soma shamba ngavengera Ngavengera Yagamana
wakana sama oobore eng'ida. Oobore eng'ida. Enkisisa nemenema. Enkisisa ng'obe eng'ida. Eng'ida Olaitoriani lai lewakinye enkiroino. Eng'ida Olaitoriani lai lewakinye enkiroino. Ashana lengo la nining'oni le Sidai FM enkolong sidai naisho yiok Olaitoriani lang Yesu Kristo kijashe tenkaraki enolong nenkolong etipat enkolong ontarikini 13 olapa liare telari loonkalifuni are otikitam ware nenkolong Jumapili erishata enkisisa aiteru oshiake saa 4 omeitasho saa 7 dama. Atolikio naaji ake ajo kiata olomoni tenolong naa osinka lenkai omayiana naa kelotu aliki yiok ororei lenkai hoo naa kayiolo ajo iterretene amu etii iltung'anak kumok leitu etumoki ashom kanisa naa itum erishata ino oltung'ani lenkai. Ore oltung'ani pookin leitu etumoki ashomo kanisa naa itum erishata ino tenewueji amu ore enkisisa naa ketii ene tenkaraki iyie. Etii enkisisa ene tenkaraki iyie tenkipirta ino ilo leitu etumoki aiwatiwata iyie enoolong Jumapili. Enkolong Jumapili naa erishata nanarikino nitii atua kanisa kake kincho Olaitoriani lang enashe. Tadamu ajo ore tenkoitoi pookin e Facebook live itumito yiok tenebo enkoitoi e YouTube iriamarie yiok naa ekimayian Enkai ang eshumata peekipuo airiamari pookin nitum atodua ntokitin pookin nikingira aaliki iyie anaa pooki toki nagira aasa tiatua enkitesheni e Sidai FM. Kitii enkoitoi e Facebook live naa kaitoomon osinka lenkai peetumoki airoroki yiok nitoki sii aaku ekitoki aliki yiok enkop naing'ua enkisiayiare enye enkarna enye peyie kitumoki aitobirari. Neeku kaitoomon osinka lenkai karibu sana toning'o ilakuno naatinyikaki emashini peekitumoki aitobirari. Ashe oleng enina erishata ntayiolo yiok kewon amu kenining'ito olainining'o pookin. Karibu osinka lenkai. Ashe oleng olalashe lai naa olchore lai ole simpiri. Aisho Enkai enashe tenkaraki embaunoto ai enoolong enewueji e Sidai FM. Kaaji toonkajon ole Tanin aisiaisho toonkanisani ACK te Mosiro Parish ara olaretoni le Reverend anaa oloti lenye toonkanisani tomon teina kop. Naisho Enkai enkisisa tenkaraki embaunoto naisho enashe aatorikuo etaa olchore lai. Amen. Kimayian Enkai eshumata oleng. Reverend kalaari apa duo interua yie ayiolou Enkai? Ore paiteru ajeu natajeuo tolari loonkalusuni are waare inakata aiterua ajeu. Neeku larin 20 niyiolou Enkai. Neeku larin 20 najeu. Amen. Kimayian Enkai eshumata oleng. Kebaa apa engoloto elikioroto inakata tenkop amu eton eitu ibung inakata iltung'anak ororei. Kebaa ingirara ajo matonyok aaliki iltung'anak ajoki ene enkoitoi mekure aanapa kulie. Enyamal apa elikioroto hoo naa ore ina rishata niterua dii aaku keyanyita ake duo iltung'anak ororei lenkai amu iteruaki aaning niteruaki aayiolou kake ore apa engoloto sapuk oleng naa especially irpayiani anaa enkitoo meyieu lelo tung'anak apa nening ororei neeku ore yiok iltung'anak oota loomenye naa kenyamal ejeunoto oleng. Kegol oleng iliki ajoki keetae Enkai. Kegol oleng. Amu keyieu ninye keeta kulie aitin enye naayiolo ninche. Keitosha Enkai naata amu keeta Enkai oosek, neeta Enkai orng'ina, neeta nkulie aitin kitosha. Neeku ore piintoki ajoki Enkai naa kegira aing'asia. Nejo ayai doi nemen apa nikisea. Ayai nemen oshiake. Yes. Shole osinka lenkai. Toning'o ilakuno olainining'oni le Sidai FM tenebo lelo pookin osujita yiok tenkoitoi e Facebook live. Tadamu ajo kiata Reverend John Ole Tanin le ACK Mosiro Parish anaa enidolta tenkoitoi e Facebook naa ore erishata nemiado naa ekiponu atum ororei lenkai naa kiyiolo ajo esupat Enkai ang naa kelo aisho yiok erishata manoto pookin ororei lenkai. Naa kang'as aishooyo orkilikwai le biashara otii enewueji peelotu osinka lenkai arikoo yiok tororei lenkai. Neeku king'as aalak esile natii studio tenewueji sile nara are peemikinya esile iking'a peyie kitumoki aitobirari katukul. Adolta ajo etii isilen are natii emisa tene enaa irkiliku le biashara peyie kitumoki aetu ashom aisho osinka lenkai erishata. Ore isirat le Biblia naa tenelusoo ororei lenkai amu adolta ajo eloito yiok erishata kake kegira aitobirari katukul naa toning'o ilakuno amu ora kirotet oleng tiatua Sidai FM. Menye seguran supa oleng. Woi, sidan taa kulo paek linonok. Kelio ajo iramatita. Supa oleng, kashipa oleng. Naa sidan irpaek lainei enaa enidolita.
amu karamatita naa. Wa kaa kisudoroto doi ena ninoto yie? Ajo kemedo ninye enkisudoroto. Ng'oto lemayian. Ataasishore naa nanu ena polea naji ene Mila Power. Aunie irpaek lainei napaa sidan aikonji. Wow! Ayyo tiake. Nakitaasa? Ai hapana. Atunie irpaek na polea. Ore pee ebulu abaiki nkong, basi nawosh fera amidas oyara fita crobos. Na ina pidol ajo kipilipil negoli sii. Somo taata tuno irpaek linonok tena polea naji ene Mila Power. Ore ake pee ebulu abaiki nkong, niwosh amidas. Ore nebo yara crobos. Ore sii enias, indownloada ilo molera farm. Weipirta oloing'ang'e piitum atayiolo mbaa enchan enikununo wenkata sii niunisho. Itum empolea eyara toldukai pooki likitaaniki leyara Agrofets. Arashua iwoshoki Rafael Olemayone tormosori 724 Arashua iwosho olaini limilaktoki lormosori 8 ormosori 7 Yara fertilizer empolea sidai nelelek neminyal enkulupuoni olchamba lino. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Olairemoni lorpaek mekure duo enyamal tenkaraki enyamali orkurto. Kiyaka enkampuni Farmfix Africa Company Limited ewalata nabikoo tialo enyamali orkurto olchani sidai te pookin oji Amigad or irkurlo mpokno pookin oitanyamal olairemoni lorpaek. Ishaa niwosh ele shani oji Amigad irpaek linonok tenelo nidol enyamali orkurto. Ishaa nipik ilitai 20 enkare ele shani ngrami nara 5 naitum te Agrofet pookin nikitaaniki. Teniyieu niyiolou nkumok naipirta ele shani tooshoki ole saya tormosori 794 arashua mara nkishu tormosori 794 ormosori nabo. Ore Amigad newalata nabikoo enyamali pookin orkurt tolairemoni lorpaek. Singawari mayone bolingone Yatolianga meno kisiunye Singawari mayone bolingone Yatolianga meno kisore Ore langa ya ine Hallelujah kisiunye kisore Ore langa ya ine Hallelujah kisiunye lawiya Yesore linuma Niña colota Osemewela Yesu Irete yorore Indo dula sarore ngumure mnugaro Kamu yara yengo Irete yorore Indo dula sarore ngumure mnugaro Kamu yara yengo Kisore Kore langa ya ine Nembolo Kasi unyela moya kisore Kore langa ya ine Nembolo Kasi unyela moya Kisore Kisore baba Oh Nembolo naipelege
bagire merage amu yarengo no betorore imira ni bagire merage amu yarengo no isore ore langa ya ine kono asinje na muya isore ore langa ya ine kono asinje na muya isore ore langa ya ine kono asinje na muya isore ore langa ya ine kono asinje na muya ete yorore indo villa sarure ngumure nogaro amo yara yengo ete yorore indo villa sarure ngumure nogaro hallelujah amo yara yengo isore ore langa ya ine asinje na muya isore ore langa ya ine kono asinje na muya Amen. Ashina leng jangara kina rishara sida yoleng na show yo Olaitoriani engara sida yoleng na idimi yo Olaitoriani tenolong erishara nikijengesa jatwa sida FM medere biankarno Olaitoriani ngadirin pogen ore na rishara nikibani ngore lenkai na iru yaga tomon minyaki alimu keon osinga lenkai likera studio tene weji pa ene diolungani la tana kata bolo radio enye tadamu ajo kiaro singa lenkai Reverend John Oletanin longanisani Anglican ACK Mosiro Parish ila ligiyo gore lenkai tenalo na karibu lengo singalenkai toningo ilakuno ameni nerishata neginjanga yemberis karibu Asholeng mpapa yole simpri ayiwa ke nalimu kewon nanoloji John Oletanin Vice Chairman longanisani ACK de Mosiro Parish nanu alareto ni Reverend Captain Olerongo tina Parish Mosiro na aishanka yanashe ayiwa ke pemaitoki ayankata nado alimu tukulga wana jo arayo ore enkarna naibalo oleng amu kara nkarn kumok are enkarna naji antawuo ormarei ore iltung'anak kumok naa keyiolo ena antawuo naata enkarna inchili naji maskio neeku ore iltung'anak kumok naa tenaipoti ina arna naji maskio naa keyiolo kumok oleng neeku ashe oleng ayieu ake nalimu ororei lenkai amu ninye orkilikuai oyawua yiok ene na aisho Enkai enashe tenkaraki embaunoto ai naisho Enkai enashe tenkaraki enkitoomono ekulo alashara naa elalashe aisho Enkai enashe tenkaraki ena station na kayieu nalo aisum ororei lenkai nabo nabo itu kintoki aya enkai rishata imayiolo mani lenkai ayieu nalo aimaki otii embuku naji ene Joshua na ore ena buku e Joshua na oltung'ani liare otujung'e erikore e Musa ore apa Musa na ninye oshomo aitayiolo olosho le Israel tenkop erindikisho anaa toonkaik ormisri anaa toonkaik e Farao ore peyie ebau enkata naiwuang'u osinka lenkai alo enkiyeng'yeng nitanap Enkai ele tung'ani oji Joshua meshomo dukuya erikore nayieu naisum tembuku e Joshua ematua dukuya osirata lenye le dukuya naitadoyio neimaki olomoni lenkai ajo itanapa Enkai Joshua peibung Kanaan ore tesiadi keeya e Musa ilo sinka lolaitoriani nejoki olaitoriani Joshua olayioni le Nuni ilo sinka le Musa etua Musa osinka lai ore naa taata tudumunye shomo talang'a Jordan iyie okulo tung'anak pooki enchom atua inakop naishorita nanu ninche iltung'anak le Israel oliokuni ore pooki wueji neroro roruat oonkejek inyi aisho nanu ntai anaa apa enaisiligie nanu Musa oliong'uan ebaiki orpurkel oina Lebanon ometabaiki orkeju kitok oilo keju le Farati wenkop pookin oithi metabaiki enaiposha kitok tenkalo endoyioroto enkolong naa keeku enkop inyi olemiet meetai oltung'ani likindim aitashekinore toonkolong'i pooki enkishui ino ore apa anaa enatii nanu tenebo Musa nejia aiko aaku nanu tenebo iyie maitiak nanu iyie nemaing'ua nanu iyie olele tonyua nintagoluo
amu iyie oidimie kulo metujung'o ina kop nainosie nanu ormumai tooloo menye pee aisho ninche. Ole opishana, tonyua ake duo iyie nintagoluo oleng, ning'or pee ias terisioroto enena kitanapat apa nena kitanapat pooki apa nikintanapa Musa osinkalai. Mimbelekenya apaash alo enkaina etatene arashu enekedienye pee itum aisula te pooki wueji neba anaa enilo. Papalai otii enkitoo Enkai magilani naitobir enkop, aikai Enkai osembewuel lenkishui ai, nirencho likai ormonek nira esarunoto ai, airai Enkai oltoilo lai, nira Enkai nkonyek ainei naateyie ajo naateyie aas, naa roruat inonok asujita, aikilikuan Enkai onjoritin e Israel eutaroto ino, wenkarriyiano ino, weng'eno ino, wembolokinoto tele kilikuai olchore lai. Kesipa etejo sinka lino Musa malo tenimitii, naa ata nanu atang'uarra tena tedekenya maidim atejo mitii nemalo mitii. Ore orkilikuai linonok iltung'anak lagira aliki nara lino olino orkilikuai, naikilikuan olchore lai shomo tedukuya nanu tarie ele kilikuai tenkutuk ai alimu tooltauja loltung'anak te kanisa Enkai peetum anoto enkisisa enkarna ino enejing tiatua olosho. Te Yesu Kristo Papa supa toomono nairu. Amen. Basi olainining'oni lai, ore ele kilikuai naa kayieu naitalala, nayieu nalimu naa aomonu pee kimpirare, amu ore enyamali sapuk nikiata kira iltung'anak naa ore eetae ing'uesi are tiaji, eetae eng'ues naji enkidiko neetae aitoki naji olchembe. Naa ore enyamali sapuk naa ore enkidiko naa keleng' oleng kishooyo, ore olchembe naa kepiak. Naa ore olchembe naa kishoru kejo ake entoki enaai amu enaalo inyaku ninye teneesishoreki. Naa ore enkidiko nishooyo. Kaomonu amu ore maana enena tokitin are, ore oltung'ani oitayio Enkai tempukunoto olchembe naa inepu eeta store orkilikuai lenkai. Neeku eeta Biblia, eeta notebook, keshum ele kilikuai tenishori. Naa inepunye metabaiki eeta. Ore ele tung'ani laa ninye olchembe naa teniikoki nelimu nedol anaa tenerereki nedol anaa ninye egira aisuk ilo tung'ani ninepunye orkilikuai lenkai tentaisere amu eeta store natipika. Ore enkidiko naa kileng, neeku meeta kishooyo ake ninye amu nejia nooshi etiu enkidiko teneorishoreki diala kinyaaya. Niminepu eeta ninye store natipika orkilikuai lenkai nemeshun telukunya, naa tenikokishoi nejo iltaanak enotoki, naa tenisikong'ishoi nejo noong'oto naa loomenya ng'ania. Kaomonu sinka lenkai naishu esinke Enkai ele kilikuai metaa olino. Itanapa Enkai Joshua ajoki shomo dukuya iltung'anak le Israel. Naa ore tina rishata neimaki olomoni lenkai ajo etiakaki ele tung'ani etua Musa osinkalai. Neeku mintoki ena silig atalu amu etua, nejokini shomo dukuya iltung'anak le Israel toriko ina kop apa naisiligie nainosie ormumai tooloomenya paisho ninche. Naa ore tina rishata nereten osinka lenkai alo dukuya. Itoning'o ajo ore edoyio neimaki ajoki meetai oltung'ani likidim aitashekinore toonkolong'i pookin enkishui ino, nejoki tonyua ake duo iyie nintagoluo. Naa ore orkilikuai tine ayieu nining' aitobiraki osinka lenkai wesinke Enkai. Ore orkilikuai nitanapa Enkai Joshua piibung' enkop e Kanaan. Nikintanapaki sininye iyie piibung' inewueji nitii. Kirriwuaki Enkai aya dukuya olosho. Kirriwu Enkai aya dukuya ormarei. Kirriwu Enkai aya dukuya emurua. Kamaa terishata nikinchoo Olaitoriani taasisho, igira aton anaa ng'ae. Etejo olomoni lenkai itanapa Enkai Joshua peetum aibung'a enkop e Kanaan. Naa ore iltung'anak kumok naa ibung'ita iltung'anak naa keetai ake olakira, naa ore tolosho neetai olakira tolosho. Naa ore te kaunti enaa ena neetai olakira le kaunti. Naa ore temurua neetai olakira le murua. Naa ore tormarei nitokini aata olakira lormarei. Naa ata tenkaji neetai olakira lenkaji. Itanapa Olaitoriani Joshua nejoki tonyua nintagolu amu idiimie kulo tung'anak metujung'o
inakop nainosie ormumai tooloomenye paisho ninche. Kayieu naomonu tenkarna Olaitoriani Yesu Kristo, kintanapa Enkai piitum aibung'a enkop. Nemayiolo ajo itii apukunoto kintanapa Enkai piimbung' enkop amu kelelek kintanapa Enkai piimbung' enkop terikore nikitii enkisiayiare orperere. Kiakilisha Enkai tenkop, kitoni tenkop kigira aiakilisha Enkai, nikilimu lomon lenkitoria Enkai, nikitoni tolorika lenkai, nikilimu naatejo Enkai. Naa ore esimu nikiwoshoki Enkai orkilikuai likirorie naa te Biblia kirorie. Nikitemaa apuo anaa enatiaka mimbelekenya apaash alo Enkai netate naraisho nekedianye piitum aisula te pooki wueji neba enaa enilo. Maisisa enkarna e Yesu. Kayieu naomonu singale Enkai otipika Enkai orperere. Etejo olomoni lenkai itanapa Enkai idaniyieu naiterunye Enkai. Kayieu naomonu singale Enkai wesinke Enkai. Kintanapaki piishe kewon, nikintanapaki piilo dukuya iltung'anak, nikintanapaki piaku mfano sidai. Amaa te kanisa nitii ira mfano sidai shida iltung'anak oiwuang'ie selegi kincho Enkai ina kibali nikinchooki ina title niton anaa olaisiayiani, niton anaa olalikioroni, niton anaa olaseremani. Amaa terishata nikinchooki itonita teine wueji nitii terisioroto weyieunoto nayieu Enkai, terisioroto wenkidimata nikindimieki, terisioroto wenyorrata nanyorraro ina kisiayiare nitii anaa ira likae tung'ani otapaashari indamunot enyenak onkiteng'enat enyenak. Kayieu naomonu singale Enkai wesinke Enkai. Ore orperere lenkai naa ewueji nikilikiorie Olaitoriani, naa ewueji nikilimunye ororei lenkai, naa ewueji nikinteng'enie ilalikiorok, nikipuo teyieunoto Enkai nikintashe anaa iltung'anak laa keper ing'orita indamunot enye neakilisha Enkai tenkop. Nejo Biblia itanapa Enkai Joshua peetum aibung'a enkop e Kanaan. Nejoki ore ewueji pookin nituny inkejek inyi naishoo ntae metaa eninyi. Nejo abaiki ilo purkel woina Lebanon enkop pookin ooipi. Nejoki meitoki aata oltung'ani likintashekinore toonkolong'i pookin enkishui ino. Kincho Enkai engolon, kincho Enkai eng'eno, kincho Enkai enkarriyiano, kincho Enkai kibali piintashe tedukuya iltung'anak. Kayieu naomonu singale Enkai pee miriny ina ilata Enkai woina golon Enkai woina kibali nikinchooki ariny aya ng'uejitin nemeishiakino. Amu keeta ng'uejitin nemeishiakino naa teneinepunyeki olairukoni nemori teninepuni mfano oletanin toowuejitin nemeishaa neruoyo enkarna oletanin, neruoyo enkarna e kanisa. Naa iyiok ishooki pee kitoni tiabori enkolong terishata oltung'anak wenkai kilimu lomon lenkitoria Enkai. Naa isidai oleng, keetai enkiti mfano sidai oleng natiu inji. Kintoomonoki tenkang' oleng'ania, nikirriwaa ng'oto naa menye ng'ania shomo aiakilisha. Naa ore olorika duo otonie ninye naa ninye kinchori totoni. Naa ore enkanyit naishorua ilo mugeni naa ninye kinchori iyie. Naa ore enkishooroto duo naishoruni naa iyie ishorita eniaba enye. Naa ore tenkop kitii enkop kigira aiakilisha keper pee kitum aatolimu lomon lenkitoo Enkai nikilimu lomon lenkitoria Enkai. Neeku kayieu naiteng'en tenaolong uwa kewon anaa oltung'ani laa Enkai aiakilisha. Niya kewon anaa oltung'ani laa enkitoria keper egira aimaki pee teniing'orr iltung'anak lenkop leitu ejeu, niing'orr intare niboitare tiatua kanisa naa niata, neming'uari ake ororei lenkai nemeluni, neming'uari ororei lenkai nibaini, neming'uari ororei lenkai nidharau iltung'anak. Kake taa mfano sidai naisho iltung'anak meshomo dukuya tenkitoria Enkai. Maisisa enkarna e Yesu. Nejo olomoni lenkai, nejo ore ebaiki ilo purkel oilo Lebanon wenkop pookin ooipi ometabaiki orkeju kitok, nejo keeku enkop inyi. Neeku meeta tenkop nagumo tenkop narupata orpurkel otosupuko, meeta enkop nitu isho yiok Enkai. Ishooki yiok enkop telulung'ata maitasho kiakilisha Enkai te pooki wueji. Naa ore dii Enkai naa aikitok Enkai oleng. Tayiolo ajo ninye oitobira shumata, nitobirr enkop, nitobirr inaiposha,
nitobir iwuason, ore enaiposha nepik isinkir atua, nemegor enkare, neeta entoki naa nedoiki enkare 1 minute nee tenkaraki mishoro. Neeku tenkarriyiano nitobira Enkai, nitobir orpurkel, nitobir osupuko, nitobir oloing'ang'e, nitasheyie metii ng'apeta, nekus toolakir olapa. Neeku ore Enkai naa ninye egira aiwakilisha naa entoki emaana oleng, nemake duo enkiti toki, amu kitobira Enkai enkop, ore piidip aitobira nitoki aitobir oltung'ani tenkitanyanyukoto enye peetum aitoria pooki toki. Mesisi enkarna e Yesu. Nejo olomoni lenkai, ore abaiki orpurkel oina Lebanon enkop pookin oithi metabaiki orkeju kitok, naishoo ntae metaa ening'i. Kagira aomonu osinka lenkai, ore ira olairukoni naa aisidai oleng tena rishata nikitii piiton anaa oltung'ani otajeuwuo oiruko Enkai, niton teyiolounoto niyiolo Enkai weng'amunoto nitang'amua. Etejo ore enaa enitang'amutua apa Yesu Kristo enchoo metaa ninye nchuyeyie. Neeku ore enkata pookin nchoo ore enkisisa ororei oimu enkutuk ino naa tiniro tenkop namorishoi, naa tiniro tewueji netedekishoteki, naa tiniro tentumo naisukanyishoi, naa ore ake piiro niyau iyie kibelekenya amu ira oltung'ani ogira aiwakilisha orkitok oitore enkop shumata wenkop. Nejo itanapa Enkai Joshua peetum aibung'a enkop e Kanaan. Elelek intanapaki osinka lenkai imbung'a orinka lolosho. Neeku ore piitii ina naa ekinchooki tina kitoria amu airikore ina naimaka Biblia tembuku oodung'i erashe ajo kewosh iltung'anak enkukuo tenkop ing'oru enayieu negelu Enkai olarikoni. Agira aimaki oltung'ani enaa ajoki oltung'ani oishooki enkitoria oibung'ita. Etejo nai Biblia itanapa Enkai Joshua mibung'a enkop e Kanaan. Kinchooki imbung'a enkop torinka limbung'ita. Iyie ilo orgavanai, iyie ilo orbungei, iyie ilo senetai, ilo iyie women rep, iyie ilo MCA. Amaa enkibung'ata nikinchooki imbung'a enkop naa imbung'ita terisioroto wenayieu Enkai. Eimaka olomoni lenkai ajo etiaka Enkai Joshua. Mesisi enkarna e Yesu. Nejo kishomo dukuya iltung'anak. Nejo ore apa naa enatii tenebo Musa, nejo aiko aaku nanu tenebo iyie, maitiak nanu iyie nemaing'ua. Neeku ore enedukuya naa kimbung'ita Enkai, nikigira Enkai airiamari iyie, naa kepuoito irmonek lenkai tedukuya iyie. Amaa olosho lirikito amu kitegeluaki naa piaku oltoilo lelelo tung'anak lemeeta iltoiloshi, naa piaku oltoilo enkiok elelo lemeeta nkiyiaa, naa piaku nkonyek elelo tung'anak lemeeta nkonyek, igira aiwakilisha iltung'anak lenkai likinchoo Enkai ntoria anaa intii enkisiayiare nikinchooki. Amu eetai oltung'ani obo oilanya anaa oiturrayie esiai Enkai. Naajoki Biblia nenyamalu etii enkop natoyio nitoki anyamalu tempolos enaiposha omibung'a iltung'anak aanang'aa aimie oldirisha lemashua anaa lemashini apa nadung'i tenkare emeli peetum iltung'anak aateseriana. Kayieu naomon osinka lenkai naishu naikilikuan. Ore enoolong naewuo ena stesheni esidai FM, kaagira aikilikuan naomon. Ore tenkesha nikinchooki apa nishomo dukuya iltung'anak, nintoreisho, nintore iltung'anak ishomo enkesha nimirisho, naa Enkai naipanga openy. Naa ninye nategelua piaku olarikoni lilo osho. Nejo Biblia itanapa Enkai Joshua piibung' enkop e Kanaan. Neitoki ajoki iyie tonyua nintagolu amu iyie apa oidimie kulo tung'anak metujung'o enapa kop nainosie ormumai tooloomenya paisho ninche. Neeku ore enkitoria nimbung'ita nishooki yiok tenkata oloopapa, tenkata olookakui. Naa kaomon mbung'a ina kitoria naa tonyua nintagolu amu ore enkata pookin naishori oltung'ani enkitoria nishori ntokitin uni. Ore nabo nishori eng'eno. Ira olarikoni le kanisa, ira olarikoni lenkitoria ena kitoria esirkali, ira olarikoni torkijiji, ira olarikoni te sukuul, ira olarikoni tewueji nikitipikaki. Ore ake peisho Enkai oltung'ani enkitoria nisho ntokitin uni. Ore nabo nisho enkarriyiano weng'eno enye. Naa keimakino tembuku e Isaia 11 sirata lenye ledukuya oliare ajo ebulu enkaitubului tenkobei e Yose. Nejo nebulu orng'osila tenena tona enyenak netonie enkiyang'et Olaitoriani shumata ninye. Mesisi enkarna e Yesu. Neeku kagira aikilikuan oltung'ani lenkai otegeluaki. Ntasho terisioroto wenkipototo nikimpot Enkai. Nimintoki ainining iltoiloshi loltung'anak, nining'o oltoilo lenkai, ning'orie indamunot inonok shumata. Neentaarriyiana tororei pookin iroritata nchere ore ena baye nikinchooki torikisho torperere, torikisho tenkop, nekinchooki teyieunoto Enkai o toomborikinoto Enkai. Mee temborikinoto elikae tung'ani obo lorporro linyi, lorgilata linyi, lolosho linyi, kake kinchooki temborikinoto Enkai. Naa ina paayieu naomon ntaasho mpirie indamunot inonok shumata, ning'orr shumata, nisilig shumata, nilo tedukuya Enkai. Ore eniare,
enedukuya ekincho Enkai eng'eno wenkarriyiano, ore eniare nikincho Enkai irmonek nikiriamari irmonek, neeku ore iloito nepik Enkai enkoitoi ewueji nemetii tewueji naa ina peetiaka ore pooki wueji nitu nkejek inyi aishoo ntai metii Yesu. Nejo meeta oltung'ani likindim aitashekinore toonkolong'i pookin enkishui ino. Neeku ore ake peyie kinchori erikore naa meeta oltung'ani likindim aitashekinore toonkolong'i amu eimaka Biblia enankai wueji nejo aishoo engolon ilotegelutua iltung'anak. Nejo tenewueji meeta oltung'ani likindim aitasheki toonkolong'i pookin enkishui ino. Naa keyieu naa aomon intai iltung'anak lenkai oorikito nkera Enkai amu nkera Enkai community, nkera Enkai larikok lirikito likitii tiabori, nkera Enkai olosho likimpotieki peekimpot Enkai, nkera Enkai orperere likitipika Enkai, especially ore larikok le kanisa. Ore ena rishata nikitii taata nikigira anyikaki erishata naji ene 2022. Naa ore kitii empolos ilo arabal naa aisidai tenikipaashare ina pukunoto emorore enkop, enkiba enkop, obakusi nintayiyie tiatua iltung'anak amu miyiolo naa yie ajo amaa pee kibala anaa miyiolo ajo nyoo peekitipika Enkai ine. Mesisi enkarna e Yesu. Amu ore yie nikitipikaki tenkaraki lelo amu etejo doi Yesu nejo aewuo enkop nemekayewuo tenkaraki sidain, aewuo tenkaraki iltorrok. Nemincho kirikino ajo atiaka naaji iyio aiwakilisha kepirta enkop. Sini eshumata naa iyio egira aiwakilisha. Nejo Biblia eewuo Enkai enkop tenkaraki eewuo apa Kristo enkop tenkaraki iltorrok. Neishoruni metaa orkipoke loong'ok etung'ani. Ore enkolong nabo egirai airorie nejo ore doi tenaa aitorrono ele tung'ani oleng naa eewuo enkop tenkaraki kulo torrok. Mesisi enkarna e Yesu. Neeku kajo naomon tapaashare enkop, nipaashare emorore enkop, nipaashare orng'usil lenkop peemiaku orng'usil loonkera iyata amu ira naa yie olairritani, anaa ira yie olaitashekinoni, anaa ira yie olalikioroni, negol tenaa orng'usil loontare iyata amu hatari sana, ketii batisho sapuk tenkaraki ore naa olorika likinchooki aiwakilisha netonyorrayie ninye iltorrok osupati naa eewuo ang'amu lelo torrok peitisiny, neewuo ang'amu lelo lemeeta anyit peisho anyit, neewuo ang'amu lelo lemeeta eyiolounoto peisho eyiolounoto, neewuo aisho lelo lemeeta enkarriyiano peisho enkarriyiano. Mesisi enkarna e Yesu. Neeku kagira aomonu. Nejito napa Enkai Joshua piibung enkop e Kanaan. Ore yie ilo barnoti otii sukuul kintanapa Enkai ore ebaiki naa ore tormarei linyi nitu aikata etumi entoki naji degree, itu aikata etumi tenkatini ormarei linyi. Naa yie etipika Enkai ina rishata piiyau enkibelekeny ilo marei, piiyau enkarna sidai ilo marei, piiyau enkatini nitu aikata etumi ilo marei. Kagira aomon osinka lenkai naishu kintanapa Enkai piitum aibung'a ina rubata nimbung'ita. Naa kaikilikwan naomon tenkarna Olaitoriani Yesu. Itonita enaa oltung'ani oyieu nitayu enkurruna tolosho otii otormarei lenye, itonita enaa oltung'ani oyieu nibelekeny enkishui ilo marei otipikaki laa ninye etipika Enkai nikincho aiwakilisha nepik iltung'anak nkulie rubat nikipik iyie ina rubata enkisuma. Itonita enaa oltung'ani oyieu niwuang'ie enkarna torrono tilo marei, tilo payian otii ina tomononi. Amaa tenaa nejia etiu kesipa naa ira oltung'ani leina pukunoto oitashe lemegil isinaitin tau, nemegil impisai tenerrinyuni, nemegil enkiguamai teneiguamae, nemegil amu mesisi enkarna e Yesu. Olainining'oni lai ore enyamali sapuk naa ore ng'ole terishata natulusoyie naji ene corona naa etoorote iltung'anak katare. Ore iltung'anak ootipika iltauja lenye otejo sila kayieu naibelekeny ele marei amu nanu itanapa Enkai maibung'a ele marei le papa. Otejo olayioni kayieu naibelekeny ele osho amu nanu itanapa Enkai maibelekeny ele osho. Nitu eya mbaya corona, nitu eya entorroni ina rishata apa. Iraga anaa olchani oji oseyiai amu eetae oshi olchani oji oseyiai ojing inkariak naa kibala oleng tormaasai naa keyiolo. Naa tenenang'unye oreyiet nenapita soito, nenapita irkeek, nenapita osinyai sapuk, nirrag oseyiai aitabaiki elukunya enkop. Ore ake peyie eng'urutari enkare ailep alo enaduo tokitin pookin naanapita ninyototo oseyiai aitashe. Eetae iltung'anak laa ina mfano oseyiai eeta ng'ole tena rishata natulusoyie corona. Nitashe nena toyie, nitashe lelo ayiok, nitu isho meewa ina rishata. Neeta iltung'anak ootalaari aajing iltukutuki, neok irbangi, neyamisho neyami, ning'ua amu kepuoito apake sukuul amu kepuitoi. Kake etejo olomoni lenkai itanapa Enkai Joshua peetum aibung'a enkop e Kanaan. Amaa amu kintanapa Enkai piimbelekeny ormarei linyi enkarna, nikintanapa Enkai piimbelekeny olosho linyi, nikintanapa Enkai piishukunye alotu aaku mfano tenakop,
imbung'ita ina rishata nikincho Enkai niata maono anaa damunot enkitabaroto ina baye nikinchooki besisi enkarna e Yesu. Ishoo Enkai entomononi mibung'a ormarei otii niitu etii entomononi naa olamerani orpayian lenye, kake ore ninye neishoo Enkai metaa oltung'ani le maana. Itu ediak Enkai nitu eluam, nitu eas makosa pee epik irng'anayio nkaik inonok neing'ua olee metii nkaik enyenak orng'anayioi. Kake agira aikilikuan ena baye, amaa ilo marei likinchoo Enkai imbung'a, bung'ita ana intia besisi enkarna e Yesu. Nejo olomoni lenkai itanapa Enkai Joshua peetum aibung'a enkop e Kanaan. Nejo ore tesiadi keye Musa, nejo nitanapa Olaitoriani Joshua peerik kulo tung'anak pooki le Israel. Neeku ore tena tedekenya agira ajoki tempolos enoolong taata, kintanapa Enkai piitum aibung'a. Naa eisidai tenidamu ajo yilo oitanapa Enkai mibung'a ina kop, oitanapa Enkai mibung'a ina murua, oitanapa Enkai mibung'a ilo osho, oitanapa Enkai tormarei lino. Tenaa ketii enkatini torrono ilo marei, naa yie ibelekenyie Enkai enkatini ilo marei metisidana. Tenaa ketii enkarna torrono ina murua, naa yie ibelekenyie Enkai enkatini torrono ina murua metisidana. Tenaa ketii enkarna torrono ilo osho, naa yie ing'orita Enkai piimbelekeny ilo osho aitaa besisi enkarna e Yesu. Nejo itanapa Enkai Joshua peetum aibung'a enkop e Kanaan. Ikintanapa Enkai piitum aibung'a ina rishata. Naa ore ena omon taa oltung'ani sidai, taa mfano sidai, mbelekenyayu. Amu eimaka Biblia tembuku naji enooltepen liare. Iltepen liare. Nejo olomoni lenkai, iltepen liare 7:14. Nejo ore ake peitobirate iltung'anak lainei lelo laa enkarna ai ipotieki naomon ninche neing'oru enkomom ai neibelekenya aing'ua inkoitoi enye torrok naa kaning' nanu atii keper napalaki eng'oki enye naishiunye enkop enye besisi enkarna e Yesu. Etejo Biblia ata tanaa torrono apa enkatini ormarei linyi, ata tanaa torrono enkatini inaang' inyi, nejo olomoni lenkai ore ake pee ibelekenya iltung'anak lainei lelo lenkarna ai ipotieki neas imbaa uni. Ore nabo nejo naomon ninche, ore eniare nejo ning'oru enkomom ai, ore eneuni nejo nibelekenya aing'ua nkoitoi enye torrok. Nejo Olaitoriani nejo naaning' atii keper napaliki ng'ok enye naishiunye enkop enye. Ore tomon omiet nejo ore taa inakata nebolo nkonyek ainei ninining' nkiyiaa ainei enkomono naomoni teine wueji besisi enkarna kitok e Yesu. Nejo olomoni lenkai ore ake piitobirate iltung'anak lainei lelo lenkarna ai ipotieki naomon ninche ning'oru enkomom ai nibelekenya aing'ua nkoitoi enye torrok, nejo naning' nanu atii keper napaliki eng'oki enye, nejo naishiunye enkop enye. Nejo ore taa inakata nebolo nkonyek ainei ninining' nkiyiaa ainei enkomono naomoni tine wueji. Kayieu naomon osinka lenkai wesinka Enkai tenkarna Olaitoriani Yesu Kristo le Nasareti. Meetai oldeket, nemeetai eng'oki naapa manet ormarei linyi, nemeetai engoloto naapa manet enkishui ino, nemeetai entorroni naapa manet olosho litii, kake ore entoki nabo nias imbelekenyayu iruko Enkai, ntobira kewan tedukuya Olaitoriani, ntobira kewan tedukuya olosho, ntobira kewan tedukuya emurua, ntobira kewan tedukuya ormarei. Naa kejo Biblia ore taa inakata nkonyek Enkai onkiyiaa Enkai nibelekenya aing'or ina kop nitii, nejo napaliki eng'oki enye naishiunye enkop enye besisi enkarna e Yesu. Neeku keeta enkomono ino enkidimata nalulung'a tinimintaa taa ororei lenkai olooltaanak, nintaa ororei lenkai olino nimbelekenya aning' ele kilikuai, naa keimaki olomoni lenkai ajo nejo tenibelekenya iltung'anak lainei, ore ake piitobirate, kayieu naimaki tenkiti wueji enatoki naji aitobir, amu erisio enkitobirata wenkibung'ata. Ore tenintobir entoki, keetai intokitin enking'asia oleng', itobiraki intokitin naa keyiolo ele osho lagira aliki ele kilikuai lormaasai. Itobiraki entoki naji enkukuri, naa ore enkukuri besisi enkarna kitok e Yesu. Naa ore enkukuri naa ebulu enkukuri tolchala. Ore enatoki naji enkukuri naa oltulet eing'ua, ore oltulet naa esayiet, entoki torrono oleng'. Amu ore ninye kwanza
tolchala ake ebulu tewueji torrono netunieki mauti enaa niragie mauti tolchala. Naa ore ninye ina toki naa oltulet naa ketii esayiet atua. Kake itobirita iltung'anak arriyiak oyiolo aitobira. Nitobir oltung'ani ina toki ometaa. Neeku ore enkukuri naa entoki emaana naa tenepiki kule naa tenedung'ieki apa ntaleng'o tormaasai naa entoki sidai naa keeta anyit naa kees enkias naishiakine. Itobiraki eng'udi tentim, nitayuni etii irkikun, netii irng'osil, netii nkabobok, nitobiri nepeji nereri negueti, nees esiai apa naa ninye itobirieki peyie itobiraki. Kake ore oltung'ani oitobira Enkai, nejo olomani lenkai tembuku enkiterunoto, nejo itobira Enkai oltung'ani tenebo ong'ues pooki toki naiserpepiari omotonyi oloing'ang'e, kake itobiraki oltung'ani tenkitanyanyukoto Enkai. Ore oshi osina lai ara oletanin naa oltung'ani oitobira Enkai tenkitanyanyukoto enye. Amu itu kincho Enkai serpepiari enaa olasurai, nitu kincho ndamunot natii teshumata tiabori nkulie ng'uesi, kincho ntoria pooki toki. Naa ina piinepu enkitesheni enaa ena eya lomon pooki wueji, ening'ito tinakata yiok kila olosho akeyie oiro ena kutuk. Naa oltung'ani oitobira ena toki ni connect mashinini ometaba anaa neeku ore itii Narok nikining'ito Orkejuado, nikining'ito Sambur, nikining'ito Iltiamus, nikining'ito irkulikae tung'anak ata Irkisongo, kining' ata toolosho le Tanzania oteidialo ekining'itoi. Naa enkitobirata oltung'ani naitobira oltung'ani nitu enteke aany ees esiai apa naitobirakaki. Itobira Enkai irkeek lentim. Naa ore olerai neton ake olerai amu itobiraki apa tempukunoto olerai. Ore oloirien oltarakwai neton ake aa lelo keek. Nitobir Enkai oltung'ani. Naa ore oshiake paadamu ina baye naa kesina oleng. Nejoki oltung'ani intamanya enakop entoisho emputa, ntobira pooki toki natii. Nepaasha oltung'ani enapa toki naitobirakaki enaa naipotokoki piipoti, nees kulie tokitin neme nena, nemeishaa tedukuya Enkai. Naa ina peimaki Enkai enkata nabo tembuku enkiterunoto ajo, nejo Olaitoriani kajuti tioriong enkop oltung'ani, laitobira tenebo eng'ues opooki toki naiserpepiari omotonyi oloing'ang'e amu anyaaka ainosu ajo ainyoo paitobira oltung'ani. Netum osina sapuk mesisi enkarna e Yesu. Olainining'oni lai, kayieu naomon tenkarna Olaitoriani Yesu. Etejo olomani lenkai itanapa Enkai Joshua peetum aibung'a enkop e Kanaan. Naa kayieu niya taata ele kilikuai enaa olino. Naa kayieu niya taata ina baye anaa eninkorokino. Tudamu tejo kintobira Enkai tenkaraki olosho likimpotie. Kintobira Enkai tenkaraki emurua nitii. Naa etii oltung'ani leretoto oltung'anak kumok. Netii oltung'ani leretoto olosho telulung'ata. Netii oltung'ani laa ninye ake enotoki tormarei lenye nibelekenya maisha ormarei lenye. Nibelekenya enkishui ilo marei, nibelekenya enkatini ilo marei. Naa kesipa etejo Biblia itobira Enkai enkop aikonji, nejo ore ake piidip aitobira etonyorra Enkai enkop aikonji, nejo mishiru enkerai enye nabo. Paa ore pooki ng'ae oiru nemimin netum enkishui oontarasi. Kayieu naomon osinka lenkai wesinko Enkai, etejo Biblia itanapa Enkai Joshua peetum aibung'a enkop e Kanaan. Kintobira Enkai tenkitanyanyukoto enye. Nikintobira Enkai piaku olaibung'ani lorperere. Nikintobira Enkai piitum atolikioi injili. Kaomon osinka lenkai naishu, miasie osiai Enkai imbaa nemeishiakino, mintumia osiai Enkai tenkoitoi nemenare, amu eimaka aitobiraki tembuku orgalatia 12. Nejo keyieu nabanji naa ore lelo liman intae naa kepuo adung' ate. Nejo lalashara lainei elakunoto dii ipotokoki ntae. Nejo nabo emias emincho elakunoto ing'eru enakurroto osesen. Tenisum ina buku orgalatia 12. Aisidai tenikisum kigira airiamari peetum Enkai onjoritin e Israel atareto yiok. Naa kayieu naomon anaa olairukoni tenebo nanu maitobirai esiai naipotokoki yiok nikitum ashom tedukuya Enkai terisioroto weyieunoto nayieu Enkai nikisiaisho tiabori enkolong. Naimaki ajo irgalatia ematua 5 osirata lenye le 12. Nejo keyieu nabanji naa ore lelo liman intae naa kepuo adung' ate. Ore ntae ole 13, ore ntae ilalashara lainei elakunoto ipotokoki ntae. Nabo emias emincho elakunoto inyi eeku enakurrore osesen.
kake tareto olikae tenyorrata ole tomon ong'uan amu itabari inkipapat ele nchere tonyorra olelatia lino anaa eninyor kewon. 15 anaa ng'uesin entodol naa pee bimutumuto ate. Betamayiani enkarna Olaitoriani Yesu. Olalashe olau enkanashai. Eimaka olomoni ajo Lenkai. Ore dii inche yiok nekira iltung'anak oipotoki. Naa ina naaji paagira ajoki mieliel ina siai Enkai olduruk. Nimikira yiok ilarikok oiting' enkata teneishunye 2022. Nimikira iltung'anak oishunye enkata teneishunye 2030. Nimikira ilarikok oishunye enkata tenkata. Ikira iltung'anak oyakilisha Enkai. Nejo olomoni Lenkai keyieu nabanji naa ore lelo limani ntae naa kepuo adung' ate. Kayieu nairorie kanisa e Kristo. Amu ore ele rorei nipirakino orpere tenebo werikati arubo lelelo. Etejo Biblia keyieu nabanji naa ore lelo limani ntae naa adung' ate, nejo olalashara lai neyialakunoki potokoki ntae. Elakunoki potokoki yiok. Naa etipikaki orpanga shumata lelo tung'anak oitanyamal esiai Enkai. Tanaa inanu tanaa ilikae otii boo lemetii atua, nejo Biblia keyieu nabanji naa ore ake lelo limani ntae naa kepuo adung' ate. Nejo olalashara lai neyialakunoto ipotokoki ntae. Nejo nabo emiasa mincho elakunoto inyeku enakurroto osesen. Ore oltung'ani otajeuo eruko Enkai naa keeta nkirikinot, naa keeta mbaa naishaakino, naa keeta mbaa nemeishaakino. Asi amu ore enjeunoto ele osho naa egira taata aaku ketiu anaa kegira taata atiu anaa maendeleo. Neeku ore itajeuo eruko Enkai neton ake irring'e aas nkuti tokitin enkop. Naa ore itajeuo eruko Enkai neton ake iserem nkaitin enkop. Naa kagira aing'asia amu egira taata iltung'anak aivalio enkop nivalio orkuak alang enaivalio enkirukoto nairuko Enkai. Naa tenebau enkolong namurati oltung'ani naa kayiolo. Naa tenemurati oltung'ani neng'as aorro enapa sholi naata. Ore eniare nituruju ntokitin apa naata naijo irkarash lenyenak, naijo namuka, naijo nkulie tokitin amu kiduruk. Nemidim atorrinyokinoi olduruk amu ormokiro. Kejo irmaasai ormokiro. Naa olaisiayiani otii orperere. Disiaisho ayakilisha Enkai. Diteng'en inkera Enkai. Ore piilo ainepu etii atua iltung'anak ninye kegiroo ninye ntare. Tenaa kulo kidong'oi etii ntare, netii ninye tidialo olokidong, etii etadoyie tolokidong'oi aitoki adoyio alo abori olokidong'oi oleng. Naa tenaa ormarenke enya iltung'anak, nenya ninye ormarenke alang enanya laduo tung'anak orikito. Nejo Biblia, ilalashara lai neyialakunoki osesen. Ore oltung'ani otajeuo eruko Enkai naa keeta ntokitin naituruj, neeta ntokitin naanyim, neeta ntokitin nemeishaakino teninye. Naa midimayu. Mwapalimu naji ajo iyie oyakilisha Enkai. Neeku taasa terisioroto weyieunoto nayieu Enkai. Pee minepuni ake eloroi emenuni amu ore maitanyeki mfano. Ore paajeu nanu eruko Enkai naa atajeuo naa aata apa ntokitin kumok naata. Aata apa baa, aata apa busher, aata apa hoteli, naipotu ilalashara lai ning'ito tinakata okulikae kumok. Ore paipotu najo naa kailonch enjeunoto. Ore baa nikioro amu kimbaro toonena tokitin enaa etoolduruk tenanu. Meekure emirieki enkaji ai nemekure nanu amir makewon. Amu etoolduruk. Kake ore enking'asia maa teninepuni oletanin etii atua nena tokitin. Eton ake eseremita naitin naaseremi. Tenaa intokitin enkop eesitai etii atua. Tenaa intokitin nemeishaakino etii atua. Inyoo itii aja worunye enkop wenkai. Nejo Biblia ainyoo eng'ar ewang'an wenaimin. Ainyoo eng'ar Belian o Kristo. Nejo meeta katukul. Maisisa enkarna e Yesu. Naa kayieu naomon osinka Lenkai wesinka Enkai. Nejo olomoni Lenkai keyieu nabanji naa ore lelo liman ntae naa kepuo adung' ate. Nejo olalashara lai neyialakunoto ipotokoki ntae. Nabo emiasa mincho elakunoto inyi eeku enakurroto osesen. Embelekenyata eruko Enkai. Ning'oruru engolon Enkai. Ning'oruru enkitoo Enkai. Nishukoko aapuo inaalo Enkai. Peemeya ntae osiwuo le 2022
oiting intarikini naudo olapa lesiet amu tinishukunye nishomo aichafua kewon naa kegol imbaa amu yokita dii ake alo terishata oonkang'itie mikinepu Enkai toloing'arane impang ake nishukunye nikintukuyie ningil aitoki aipang nishukunye nikintoki aituku ningil aitoki aipang waakita yo aipang ompang ometaba anaa nikinepuni adung eton itu ibau arrinyunye kayieu naomonu nejo naa teneeku iwonyonyo dinosa samaata naa ng'uesin entodol naa peemimutumutu ate kagira aokok tenkarna Olaitoriani Yesu le Nasaret too olairukoni lentomononi too olairukoni lolee too olairukoni lorbarnoti too olairukoni leselenkei totona tiabori Enkai entirring'ata tiabori olorika lenkitoo Enkai entotoni entaanyu enkitoo Enkai amu ore tenkata nemelakua naa keetai olerrinyore lekuna baa nikiasita tenkop amu esiai kiasita naa tolopeny naa aimagilani olopeny naa arriyia ninye dii oyiolo dukuya ino nejia eimaka ajo tembuku e Jeremia nejoki Jeremia ore etii enkusero enkutuk naa kaayiolo nemekaayiolo ake aanyaaka aitisiny naategelua piaku olarikoni lolosho le Israel mesisi enkarna e Yesu neeku ore Enkai naa Enkai nayiolo dukuya ino naa Enkai nayiolo entaata naa Enkai nayiolo entaisere naa Enkai nayiolo nkolong'i inonok naagira aponu neeku kaomon eminchafua esiai Enkai tenkaraki irmoruak amu keishunye nena olong'i naiting'itoi naa kayieu naomonu amu kitii nkatitin naanyamal oleng aomon kanisa eimaka Biblia tembuku oondung'et erashe 20 nejo ore pooki amen neimaki ajo ore enkata sapuk nejo ore pooki odek menye arashu ng'otonye netiu enkishui enaa oltaa otaaraki naa kayieu naomonu kitii enkata nakwetitai naa kayieu naikilikuan kanisa iltung'anak lenkai le kanisa irbarnot le kanisa selenken e kanisa eetai entoki naji WhatsApp neetai Facebook neetai Twitter onena kulie kaomonu emimorisho aamur erikore amu etejo Biblia ore pooki omur menye arashu ng'otonye netiu enkishui enaa oltaa otaraki naa ore olarikoni pooki otipika Enkai dukuya yie orais orbungei osenetai orgafanai na MCA naa olarikoni otipika Enkai dukuya yie naa entoiwuoi ino nimikimur amu etejo Biblia ore pooki omur odek menye arashu ng'otonye netiu enkishui enaa oltaa otaaraki mikinyal ena kisiayiare amu ore toonkolong'i naataana naa kiting ena siai natiiki nikishukokino noshiake tona nikitii naalelek itanyamal enkishui ang' napa baa nitejo naalotu kinosuna naa amaa naa tenerruoyo enkop kaji esaru amaa tenerruoyo enkop nitoki arruoyo kanisa amaa lootarruoitie tenkop kaji esaru naa kenarikino naaji naa iyiok sidain naa iyiok oishaa naa iyiok ootoni ayakilisha Enkai paa ore lelo ookuatu nikitum atasaru iyiok ninche ashe Amen osinkana Enkai kimayian Enkai eshumata oleng kimayian Enkai eshumata tenkaraki ina rishata sidai oleng ayiolo ajo etii iltung'anak ootaretote adolta irkiliku kumok oleng loltung'anak otii enewueji adolta oltung'ani oji enkarna Felix loigero etii Ole Nkuluo nejo congratulations man of God Reverend Ole Tanin oltung'ani oji enkarna William Morui nejo atinya sita nejo metamayianata Enkai nejo agira ajoki iltung'anak pookin mairiamari tenebo ashe oleng oltung'ani oji enkarna Moses Kukuo nejo etii Amina nejo nakupata kwa amani zaidi tokea Kajiado Central tuko ndani kwa ibada kabisa ashe oleng oltung'ani oji enkarna Elijah Ole Moijoi amen oleng osinkale Enkai kimayian Enkai empiris egira aitayu orkilikuai lenye tenkaraki nejo watching live at Kilgoris nejo praise the Lord oltung'ani oji enkarna Duncan Saroti Tasur tenebo oltung'ani oji enkarna Clarai Stephen nejo from Machakos ashe oleng osinkale Enkai nejo Simon Ledama Mekuro getting you loud and clear from Enchorai nejo ashe oleng naa tenitumutumu erishata esomakaki embuku e Matayo matua emiet ekisomaki iyie katukul miata wasiwasi ashe oleng nejo amen osinkake eji enkarna Sinkwal Elvis kimayian Enkai eshumata tenkaraki
getting you loud and clear from Olopito. Kimayana Kaishmata. Naila Tash, Edi Kajado, thank you so much. Telebolgani Ojankarna Ejo, son of Oloserian Yango Orengo. May God bless you, the entire family of Sida FM. Ashweleng, another Nejo Felix Logero, Eti Olenkulu, Nejo, congratulations, Reverend Oletanin, Nejo following you. Ashegmaya Nagayishmara. Good morning, following you. Nejo Atiolo Siro, Kijankarna Junior Francis Dikir. Ashweleng, Oluni Jankarna Samuel Camparo, Nejo Metamayana Ntayankai. Meramayana Ntai Enkayishmata. Ashole ngorone jankarna Elijah Kyok, Maisisa Olaitoriani Langoti Shumata, Kadumitentai Tongareta, Asholeng, Rone jankarna Gideon Lan, Etiango Najina Nyuki, Kimayana Enkayishmata, Asholeng, Benson Olebomainoya, following you from Mopel City, Pamoja Hadi Tamati, Olungani Ojankarna Siwa Edward Kerry, watching live at Uhuru Park, Nairobi CBD. Thank you so much. Megaramayana Enkayang Eshmata. Olungani jankarna Dennis Tipape, Nejo Amen, watching live from Olomayana, Maparasha sublocation, Tiadwa Kajiado Central. Asholeng, Nejo Simon Ngodedia, getting loud and clear. Singakai na jankarna Elizabeth Lenarau, powerful teachings indeed, man of God. Nejo, God help me and give me your grace, strength to walk in your ways. Jarankai Tamayanagi, Ninginjembiri Sino, Piyatu Mashamo, now Mun. Sapoken te yuno teno dankarni. Thank you so much. Singankai Elizabeth Lenarau, Etika Jado Police Station. Nejo Lambaso Godwin Eliaso, Nejo Praise God, Sam listening at Mopel. Asholeng Olgani Jankarna Benjamin Meitaya. Following from Kotolia, Sidai Olen. Bless Mayana, Nejo Praise God, man of God, live from Narok Town, total area. Metamayane Enkarna Olaitoriani. Reverend Olaitoriani, Sherishata, Nila Rokinyel, Tungana, taking writing Erishata, the new Wigit studio, the Enkisisa, Ayuage, Na Ila Omon, Tangara Grunana, you not Nabasha. Idilungana go to Sibital International Shata, Idilungana go to Onotor Buketa, Nezanegranga Membari Ronkangite, Idilungana go Muya. Nyago ka mana kepila omon be yege to mogaro nye king girai dip nyago tena rishata ka mana gedan kanyet reverend be to mogawa na rishata etabarulen. Asholeng, Maba Isangaya Nashe, Tangarake, Lana Yunot, a Magolo Manilanga ya Dogeru or Malaka like the way I yet and Bugana Dra Tikitam Mo Kuni Tikitam, the Jeru or Malaka like the way I ye. Ligi rip and Koitoi, Liga Unimaginate by Raki. Na Ayola Jo, where them Polos and Adamarata, Kelanga Yard makes you know, Dela Ruor Malaika, Liquidate, Ligincho, Eseriani. Pabalai Maglan, Yankitoria, I should Wanga Yanga Nidana say, Tanda Anga Mala Sarlangis, Rondai Pokin, Kenariginanga Joralai, Neganariginana she, ideological no Lengito de Per. Yero brage bernedo branco bobo nati na lio wene melio rongo nyakang. Aigi ligwa nol chorelai shomo sibitali rewaye mpotor malaika lege per were lelo nyamal to sese ni lenyo la itori yani leseriani woro sese na yero bera ashero sese dentolit dipiko loito nishere ngonyo nipiko sarge nishere ngai murlo shonkiri nendo bero lelo ko nyare ne borbolota nendo berandapana or papiroti. Iyo loltung'ani aitobiraki na ikilikuan eseriani te pooki ng'ae otarba tosesen lenye te pooki ng'ae ore emoyian tosarge te pooki ng'ae otigile te pooki ng'ae Enkai ojo ilo aitobira loloi aikilikuan Enkai irriwaki eretoto weseriani werripoto ore lelo oirrag toondapashi tudumu taata metudumu ruati enye nepuo naata enkisisa enkarna e Yesu airriwayie engolon ino wenkitoo ino metadoiki sipitali pookin olosho le Kenya olosho le boo nkwapi e India Ngelor ngobor gloi boronor glorok ndai iltung'anak linono ndapashi talakute sinkaisho ninche mpiri seseria ara yo anya tare to lejileja to midwanga yo njori ne Israel ore lelo le mere manyisho wera ron timi litu adoli kawomo nira yangai na ribingwe sinadi intimi na iserve piari de nebona na buto lo ng'ang'e to ribo lelo era ron timi nenta yuta badisho limitu engishu yenye waseseni na Enkisisa na diongolo na sargele Yesu tangara yolo show lang limpodio yoga Enkai yo yoritin
aomonu Enkai omomino wenkirridunoto teshumata olosho lang airayie Enkai naa ore toomborikino niyiolo ajo nyoo peekira niyiolo ajo nyoo peekitii naa ore kira anaa ele osho lormaasai Olaitoriani loonjoritin e Israel toonkauntis pookin nikitii naa Enkai inonok atipika ilo osho airidua teniaba lelo kumok piitum atomitu iltung'anak linonok enkitoria ino Olaitoriani leseriani werikore enkop wene siasa kaomonu orkitok lai ore tena rishata nikipoito ajing 2022 torripo ilaisiayiak nirrip Enkai oonjoritin erikore ang ore epuo toongarrin nepuo toontekei toloing'ang'e nepuo toonkejek torripoki yiok olchore lang ibung'a enkishui enye nibung' iseseni lenye nimitu tenteipa nimitu tenkewarie ore batisho naitobiraki nalo anaa nareta anaa ntioli anaa mbaa anaa remeta anaa irng'ejep anaa setani wuang'ie naa tenkisisa natii engolon osarge le Yesu kitejo Enkai amagilani ashe metabaiki ena kitesheni kaomon orkitok lai airayie Enkai magilani naa iyie naitobiraka eperua enkop ore ena kitesheni nintobira toomborikinoto inonok oteyieunoto ino piitum atabaikinye iltung'anak linonok tadamu olaisiayiani lino oitobira ena kitesheni le dama mbung'a tenkaina ino naserian natii orng'urro mayianat tenkaraki ilaisiayiak oisiaisho tena kitesheni ole Koikai tenebo ele Simpirio olelo kulikae aomonu orkitok lai ntasho tenebo ninche tomitu Enkai oonjoritin ore ilinjo neponu aituraa enkata piitabaiki iltung'anak linonok orkilikwai kaomonu tanyamaliki irmareita lenye osiaitin oonkaik enye olchambai lenye obiasharani enye Enkai naa tenkisisa natii engolon osarge le Yesu ashe naleng olchore lai amu irayie encholiek ang dirasarunoto ang metabaiki ina kop naing'ua sinanu Enkai Mosiro parish aomonu omomino terepare lai Enkai tenebo oparish nalulung'a tenebo olaisiayiak pookin loonkanisani napaasha Seremak Enkai lenombarbali cluster tenebo olaseremak le Mosiro tadamu Enkai oro ashe Kristo lang irperere pookin likiseremieki yau engolon ino wenkarriyiano wenkilejilej ino meisisi enkarna ino tenkaraki osinka lino le Simpiri tamayiana empiris engolon enkidimata naa tenkisisa enkarna e Yesu ashe naleng metabaiki nanu ayeu ena kiteni Enkai naa lomon lenkitoria ino ajo paalikio nikincho matabaiki ina niyieu duake shomo tedukuya tarerio olorere lino niimu tesiadi piitum aitabaiki tudumu lelo oirra toondapashi nimitu Enkai olorani ashe Kristo ore ilo litu kiyiolou ntayiolo kewon ino naa tenkisisa enkarna e Yesu mpotoki kewon iltung'anak nilaku lelo oena tesinkaisho amu ira Olaitoriani te Yesu Kristo papa supa taomonaru amen. Amen ashe oleng osinka lenkai kimayian Enkai eshumata tenkaraki ina rishata sidai oleng terishata dorrop oleng matang'asa atum orkilikwai le biashara tene peyie kitumoki aitobiraki katukul amu kalotu aisho erishata iroroki iltung'anak kutik peitumoki aidipa erishata ino tiatua studio kingira ake aitayiolo yie nchere kiomonito ormarei lolepunti de nchere keyieu eretoto ino tenkaraki enkerai naji enkarna Duncan Lekakeny Punti opoitoi abak tesipitali naji ene Moi Teaching and Referral Hospital kingira ake aomonu eretoto ino teniata eretoto pookin naba enaa eniyieu niretoki ashu niretie ilo marei indim aterewaki eretoto ino ele marei tele aini ormosori 796 3 1 0796 31 7743 tadamu ajo ore ele marei naa kenyamalita oleng amu ekeyieu enkerai enye naji Duncan Lekakeny Ololepunti nepuoi aabak tesipitali naji ene Moi Teaching and Referral neeku etiiki ina sotore aing'oru mpisai peetumokini ashom aatabak amu itanyamalita enyaal neeku ore paa iyata entoki pookin naba enaa eniretie kiomon ake tenkanyit sapuk oleng olee terewa naa ikimayian Enkai ang eshumata amu ore Enkai ang naa Enkai naisiligayu melemari katukul adolta ajo aikumok imbaa neton kiata dukuya yiok tenewueji kake aisupat Enkai ang eshumata naa ninye oing'urr iyiok neidimie toonkoitoi pookin manto orkilikwai dorrop oleng tenewueji peyie kitumoki aitobirari tiatua Sidai FM melamari ore peyie eeku etulusoyie ele kilikwai le studio nekintoki aisho Reverend erishata nalotu aitabayie orkilikwai lenye iroroki irkutik ake tung'anak anaitayu orkilikwai obayie nikijo ashe oleng Reverend kimayian Enkai eshumata. Embuku embolunoto 19 orkereri lenye liopishana. Mating'idata nikiwosh orkerembe nikincho ninye enkitoo. Pooki olong e Jumapili eiteru saa 10 enteipa omeitasho saa 2 entara. Taa tenebo Elijah Lole Karpa terishata sidai naleng orkerembe lenkai.
enkiteng'ena nikishipakino sinkolioitin le kwaya e Catholic. Sidai FM ake. Sidai FM ewangan ngeju. Asante. Ayangkaina baba suban mungayangkaina baba suban begiya mari mungayangkaina baba suban mungayangkaina baba suban begiya mari mulomolagi enano ayangkaina baba suban begiya mari anai bungo inono ayangkaina baba suban begiya mari maruna no iresera ayangkaina baba suban begiya mari oya subarishno ayangkaina baba suban begiya mari Andarasi ayangkaina baba suban begiya mari maruna no iresera ayangkaina baba suban begiya mari amugiri biro yanano ayangkaina baba suban begiya mari abalailo murini me ayangkaina baba suban begiya mari paranyagi haleluya ayangkaina baba suban begiya mari ayangkaina baba suban ayangkaina baba suban begiya mari ayangkaina baba suban ayangkaina baba suban begiya mari Wonderful singolio sidai odranyo sinkalenkai ujankarna Musa Korduni nejo singolio nejo mbongagi yankaina papalai asholeng aragalita isho Reverend Reshata Reverend Kaumon agedan kanye sabuk piro lolungana kutek regards amuitu nalu aitumoki ashomo kanisa ino ayola jeskai niata kulekai ligiti abori niata kulekai ligiti shumata tedikori ya kanisa amune jikununo kage Aisha Gerishata a special greetings pegi tumogi aideba na rishata Asholeng ampapai. yes Kemayian Enkai olorani ayieu ake naishoru enkirorokino ai. yes Nayieu nairoroki ormarei lai. yes Nayieu nairoroki kanisa Enkai etii duo PCC enkop naji Lengasamo oh yeah duo parish council. yes Nayieu nairoroki ormarei lai tenebo Lerida tenebo olarikok pooki loonkanisani pokira tomon narikito tina kop emosiro. yes Metamayiana ntae Enkai olorani nisho ntae Enkai eseriani. amen Especially tenkaraki prayer center naji Canaan prayer center enkop naisiligie yiok Enkai sure enkop naisho payian Enkai maitayu toldonyo lolikae turrur. Nayieu nairoroki ilarikok lilo doinyo tenebo irpastani otii yes metamayiana ntae Enkai nisho ntae Enkai omom amen lolo kaigil ilo pastai ole Tingisha pastai ole Punyua amen pastai ole Torken tenebo pastai ole Kaikai yes metamayiana ntae Enkai nisho ntae Enkai eseriani amen tenebo iltung'anak laatiakita duo yiok tendilo enkitesheni
kanisa ng'ontrumeti na nyamata chachang ina parish airoro kontai metamayiana ntae Enkai tenkaraki olturrur lenomparbali lolaserema likiboita ng'ole enkewarie pookin omekenyu metamayiana ntae Enkai onjoritin e Israel naa mikenaki ntae Enkai lelo asari lintaituo atoning'o ng'ole oltai lai egira aitadoyio keon oleng atodua ntomonok naanaputua nkera kutitik neirrag enkewarie omekenyu metamayiana ntae Enkai onjoritin e Israel atejo sii ashe tenkaraki enkitesheni metamayiana ntae Enkai olorani nisho ntae Enkai empiris eseriani atishipa oleng nitaa ilchoreta lainei le karibu metamayiana ntae Enkai ore tenkata nemelakwa naa kaitoki ake aitoomon ntae engila aotu ilo doinyio enkop nabo nikitesheta olosho lormaasai na mene kanisa ang esikei nemene kanisa oltaanak kake keji Canaan Prayer Center enkop naisiligie yiok Enkai enkop olosho lormaasai telulung'ata naa oldoinyio sarua ele osho amu eimaka Biblia tembuku e Luka ajo eeta motong'i baria ngumon eeta motong'i singin nejo nemeeta enkerai oltung'ani nirishaki elukunya neeku agira ake alimu ajo kintobirita enerish Enkai elukunya naa metumito iltauja linyi wenkishui inyi ashe oleng metamayiana ntae Enkai ashe oleng osinka lenkai kimayian Enkai eshumata kitishipata oleng nikigolie Enkai eshumata amu Enkai naata empiris naa Enkai naata enyorrata nikitejo ashe tenkaraki roi lenkai adolta sinkan lenkai egira ajo nejo amen a good shepherd Reverend kimayian Enkai nejo it's a wonderful message ashe oleng esinka Enkai naji Elizabeth Lenareu nejo amen thank you for your prayers man of God be blessed keji Elizabeth Lenareu etii Kajiado police station ashe oleng oltung'ani jankarna David Lepes nejo watching live from Ololchani oltung'ani jankarna Ole Conchela Junior nejo niko ndani kutoka Ntulele nejo metamayiana ntae Enkai shumata Saitoti Musaya itii enkop naji Kilgoris town metamayiana ntae Olaitoriani nilepunye ntae tenkoitoi pookin naidimayu Harrison Mosombe nejo etii orkerenket le Narok ashe oleng Reverend kimayian Enkai kintoki ake aitoomoni yaelong na ore aelong ekiponu aas Enkisisa live te kanisa ino nekias live etaa ore inakata nikitii live naa ashe oleng telelo pookin oiriamarie enkitesheni sidai FM adamu ajo kiboitare duo Reverend John Oletanin loonkanisani Anglican Mosiro Parish nitoki aaku ninye chairman naa kemayian ntae Enkai eshumata amen Inalanga wasamarumbera ayangayna baba suwate kiyamari irase Yesu dolanganye ayangayna baba suwate kiyamari irase ne basina ayangayna baba suwate kiyamari amal ngura mayage ayangayna baba suwate kiyamari inasina yasaya ayangayna baba suwate kiyamari alorende barmalaika ayangayna baba suwate kiyamari aloara haleluya ayangayna baba suwate kiyamari ayangayna baba suwate kiyamari ayangayna baba suwate kiyamari Murana payela la sera ayangayna baba suwate kiyamari Kanda golia Olaitoriani ayangayna baba suwate kiyamari Ndeni mbalosi andagoluro ayangayna baba suwate kiyamari Njoboro bare nangai
Ungayangaina baba suwate kiriamari Mendi midi merasido Ungayangaina baba suwate kiriamari Migi arayo Ungayangaina baba suwate kiriamari Oseselo kiriasali Ungayangaina baba suwate kiriamari Kagelai royala lengani Ungayangaina baba suwate kiriamari Waibolo na maime Hallelujah Ungayangaina baba suwate kiriamari Ungayangaina baba suwate Ungayangaina baba suwate kiriamari Ungayangaina baba suwate Ungayangaina baba suwate kiriamari Wore enkolong e Jumapili na enkolong ya makeon. Enkolong eseremare enkisisa Adalelo siliga ilebwa Nana isere sideshage mishu Adalala karumla isere Amalibega kaya yosiligi Amadalelo lagera nyajiwa ilebwa Manabero moma ibengana nyajiwa wakincho Olaitoriani na serenkaraki kenarikino. Wore te sidai FM pooki olong e Jumapili iteru saa 7 endama Maisisa saro monenteipa nikinchooyie erishata nikimbiribiri tenebo nikiyiolou enunkunaye eseremare nikiyiolou si orore likinteng'enaki te kanisa Maibirribirat tenebo te Sidai FM Iboitare nanu Shedimayan Sidai FM, the light of the Ma people. Ashana lengo la nini ngoni le Sidai FM kimayana nga yeshimara de bo kiri shatani nchoyo kijashi na kile tu Olaitoriani tango to ipoka na bana ndemai ada majore da lungani saila saye bolito radio kia da dura da Reverend John Oletanin oingwanga ni sania klikan teatro ya ngovna Jimosiro Parish to Los Angeles ne kijashi leng amisho yo relang kai ne kishibagno ro leng yamayan ni nyanka yeshimara ne oro jongo to oro jongo ni loito igiro kayo la jigala da bangro na mori na kopnya ngopa sinanu neso lagi ngoma jila ngasamo arunga jiga dura la PCC magai kayolo ro lengen to na PCC nago ro kyoleng singala ngai poken na mayan entai anka yanga shumata la ningon les da FM ngento ra shara ka tokol kayuna shara ngama simu ina ramita garo ligiyo ko sira la Biblia li yuni kesoma keni pe yeke to magera bradi to ligiyo your favorite fast pe yeke to magi ayro bele ka tokol nago mela maria maisida nemba Toosho kiyoke simu ormosori naapishana are imiet ile are ile nabo imiet ana ormosori naapishana are imiet ile are imiet nabo imiet ile ana ormosori naapishana uni naapishana ong'wan imiet uni are uni ormosori. Toosho kiyok na ikiria mare katukul toli kiyok ajo kalo sira la Biblia iyo ni kusomaki yeka kalo na yekole kano kwa idu bada la sira la nyele Biblia nego yake pona ke te kolo kole kayo to kyali mulaini ningok Sidai FM alo Sidai FM alo oi iboye Orgirembe lankai 104 Orgirembe dogo ya neba kimiet Kimaya na kayeshu mali rejo na ka kopiti Shompole zide wei Kimaya na kayeshu mara iya Kayo kora bolta saba jimbe iya kera na verany
Iroraki mbeya ole kiseme mijo Kairo yalo iroraki mbeya. Aya shole. Sidai FM alo. Pole sana tangaraki dasibula tudunge. Watu wangu wa magadi ashole. Sidai FM hello. Sidai FM. We. Njema na yako. Hello. Sasa. Sidai FM. Yes, Sidai FM ana. Amen osingalangai. Amen. Amen. Galatia liare. Mera na ushi Galatia liare. Uba yani ambuku dosha mara jura yang ambuku Galatia ite jama to aja. Korinthio. Corinthians liare. Okay, kimaya na ngayeshmara. Ashole. Thank you so much. Ngaragila pogno rumito yote kuna saia kanya. Sidai FM alo. Oi. Poa sana. Ruth. No, chapter 1, my friend. Verse 12. Kejango binyitara. Enda balado shena piani. Ingesi swagenda lungana lengo binyingu asheni mutumutu openya ajuk. Hapana, njode ni kana ngakiri nyengu rigere nilo mona kete jenjora ate nyinatim. Iya. Kaja na adwe beye manyalu. Aya mamai. Ashe kwa yera kai. Sidai FM alo. Oi. Ipo leng. Psalms 12, 1-2. Kimaya na ngayeshmara. Asholeng, thank you so much. Dangarang narchas da yoleng. Kingira ita yolo ormarei la shosiye penyo. Kingira ita yolo ormarei lole pundi. Jogere ngara yenye naji lekakeny Duncan Punti Omoita. Ege yune buya bali hospital naje ne Moi Teaching and Referral Hospital. Na gira nyamale de moyan. Eyo unere no wena yene lekage. Oni ningito Sidai FM. Kingira omonwa jore bayare rezo na bane ni yune waklo marei. Tera wagito ormosori na apshana na udo ele uninabo na apshana ongwanuni na kemaya na kai.
Thank you so much, Asholeng. Tengarakana, Kiboy Somas Rale Biblia, Oro Monotona, Jilan in Oggeneweji, Egumogera Bere Katoko, Laruanaji, Oltangani Romon Buku, Erud, Mbuku, Najene, Ruth, Nagaji, Masai, Rusi. Darasante Mangorona Buku, Keji, Mbuku, Erud, Erud, yes, Kejo Rusi, yes. God bless you, Rusi. Kiata apa siyiok entasat naji Rusi, my friend. Etii enkolong nilau endaa tenkaji enye. And that is what we liked. Ninye apa kinyor oleng, ina siai apa kinyor oleng duo kira kutitik. Tenikiimea enkang nitu ishori yiok ai toki, my friend, mikinyor ina. Hakuna. Amaa ninye Yesu enkitanyanyukoto sidai kitu inepu olchani lemetii irng'anayio nejoki toyio. Nejoki olchani toyio. Nchere meetai naa orng'anayioi onotieki. Meetai orng'anayioi onotieki. Neeku aisidai oleng tenaa ekitumieki irng'anayio. Itoki ajo ore lenkai nejo, ijo ore irkeek pookin lemeyiu irng'anayio, itelekiaki ntoluo ntona enye peetumokini aidakie. Maisoma siyie embuku Ruth anaa Rusi emato dukuya orkeek lenye le 12. Nejo njiro ore lenkai, nejo entorrinye enchom, ntoi ainei, shomo ake oltung'ani enkoitoi enye amu atamorua nanu, meekure atum ormoruo. Amaa naaji ninye tenajo kaata osiligi,
ana baji ninye tena katum ormoruo enakewarie nayu ilayiok ianyunyu na ometubulu ibalibalantai meamintai Toyia inei amu kemo oleng tenanu. Ore nanu enkatini apa esinke enkai naji Naomi. Na kayieu na kaisuma temborei. Amu kaliki oshiake ntae ajoki. Toliki yiok osirata likindim aibung'a. Amu ore piliki yiok eng'omos nemeyieu igero nemorangile enkang inyi igerieki na kitorrono. Keyieu niliki yiok oreila kidim aishoo yiok entoki naji flow of the word. Na kayieu naisoma tenkiterunoto amu maitanaur. Nejo embuku erusi orkereri lenye ematua edukuya nedoyio orkereri ledukuya nedoyio. Nejo ore apa tenena olong'i naitoreisho larishak netii olameyu enkop. Ore oltung'ani obo le Bethlehem tiatua enkop e Yuda nelo amany enkop e Moab. Eshomo ninye tenebo enkitok enye olayiok lenyenak waare. Ore apa enkarna ilo tung'ani naa keji Elimelek. Ore enkarna enkitok enye naa Naomi. Ore enkarna olayiok lenyenak pokira are naa Maalon o Kilion. Ilefrati apa ninche oing'ua Bethlehem tiatua enkop e Yuda. Eshomo apa ninche enkop e Moab nepuo abik teine. Kake etu apa Elimelek ilo moruo le Naomi neing'uari ninye ake olayiok lenyenak pokira are. Ore kulo pokira neam intoyie ormoabu nenkop e Moab. Ore apa enkarna enabo naa Orpa. Ore enkarna enkai naa Rusi. Etobiko apa ninche teine larin obaya 10. Ore Maalon o Kilion neye sininche. Neeku ore ina kitok enoto orkiyioi lormoruo lenye oloolayiok lenyenak. Nedumunye ninye onena toyie olayiok lenyenak peerinyo teina kop e Moab. Amu etoning'o apa ninye teina kop e Moab nchere etumutana Olaitoriani iltung'anak lenyenak neisho ninche endaa. Nedumunye teine aapuo teine wueji netii ninye tenebo ninye ntoyie are olayiok lenyenak. Nibung'e enkoitoi aapuo enkop e Yuda. Kake inyaaka Naomi ajoki nena toyie are olayiok lenyenak enchom entorrinyoto shomo ake oltung'ani enkaji eng'otonye naa meitaasa ntae Olaitoriani supati. Anaa apa enintaasa ntae lootuata onanu. Meidimie ntae Olaitoriani enoto nkang'itie oltung'ani ake tentae netum ormoruo. Nitoki ang'utut ninche neyietu ninche aishir. Nejoki ninche ninye ekirrinyo yiok tenebo aapuo enetii iltung'anak linonok. Kake tejo Naomi entorrinyoto enchom ntoyie ainei. Kanyoo pa peekiriamari yeyie nanu. Keton nanu aata layiok tenkoshoke ai eji peeyoki ayam intae entorrinyoto enchom ntoyie ainei shomo ake oltung'ani enkoitoi enye. Amu atamorua nanu nemekure atum ormoruo. Amaa naaji ninye tenajo kaata osiligi anaa naaji ninye tenaa katum ormoruo enakewarie nayu ilayiok ianyunyu naa ometubulu ibalibala ntae meam intae. Ntoyie ainei amu kemo oleng tenanu tenkaraki ntae nchere aatigilunore nanu enkaina Olaitoriani. Nitoki ninche ayietu aishir neng'utut Orpa enkaputani enye kake etumutanakine Rusi ninye. Nejo ninye ng'ura esindani ino eshomo olorere lenye nelo enetii nkaitin enyena. Torrinyoi tusuja esindano ino. Kake tejo Rusi mikisai nanu maatung'ua iyie arashu paarrinyo itu asuj iyie amu ore ewueji nilo ninye nanu alo. Ore ewueji nirrag naa ninye nanu airrag. Ore iltung'anak linonok naa keeku iltung'anak lainei. Neeku Enkai ino Enkai ai. This is a wonderful verse. Kanyor ilo sirata oleng. Ntasho siyie maing'uraa tenaa katum ilo sirata. Osinkolio oleng enikununo. Ore kintoki aisuma likae sirata le Biblia otii embuku orkerembe lenkai. Suma embuku orkerembe lenkai. Orkerembe lenkai ematua enye etikitam orkereri lenye liopishana 20 verse number 7. Nejo orkereri lenkai eng'idare kulikae ingarrin ombatan neng'idare kulikae imbatan kake king'idare yiok enkarna Olaitoriani Enkai ang'. Eterrepi enkarna Olaitoriani. This is a wonderful verse. Kintoki ake atii orkerembe lenkai
ematwenye etomon are orkereri le dukuya ometabaiki oliare. Nejo taretu yiok Olaitoriani amu mekure eetae hobo oare uriat Enkai amu eishunye loisiligayu tiatua nkera etung'anak. Meterepi enkarna Olaitoriani. Thank you. Kintoki apuo ake embuku orkerembe lenkai Mateo 1:4 verse number 1 to number 5. Nejo isisa Olaitoriani toltau lino. Olaitoriani Enkai ai. Ira yie kitok. Kinchopokoki yie enkanyit wenkitoo. Iyie ishopoki kewon ewang'an anaa orkila. Iyie isalaasha keper anaa orng'obor. Iyie tipika ng'apeta enkaji ino shumata nkariak. Nintaa nkatambo engarri ino ombartan. Niket naipuko osiwuo. Nintaa osiwuo irkiliku linonok. Nintaa olang'at lenkima laisiayiak linonok. Iyie tipika enkop irkitamanyunot lenyenak. Peemegusogos aikata. Meterepi enkarna Enkai. This is a wonderful verse. Kintoki apuo embuku ondung'eta erashe. Embuku ondung'eta erashe. Embuku ondung'eta erashe ematwenye 16 orkereri lenye lekoni. Nejo ore sinyati lolaitoriani Proverbs 16:3. Nejo nteleki esiai ino Olaitoriani naa kitasheyieki nkitobirat inonok. That is very very nice. Ashe oleng. Kintoki aisoma embuku Matayo, embuku osinka lenkai Matayo ematwenye 8 orkereri lenye le 14 ometabaiki ole 15. 8:14 to 15. Nejo lenkai ore peejing Yesu enkaji e Petero nedol enkaputani enye irrag emwei oloirobi. Neiseyie enkaina enye ning'uiki oloirobi. Ninyototo aisiai ninye. Amen. This is very nice. Kintoki aisoma embuku orkorintio liare. El Corintio liare amatwenye 6 orkereri le 14. Nejo njoo ilo Olaitoriani. Emishulare aaku nabo olelo lemeiruk. Aitiaji eshula supati ondorrok. Kaa shula eeta ewang'an wenaimin. Meterepi enkarna Olaitoriani. Aitoki aisomaki ntae embuku e Jeremia ematwenye 29 orkereri lenye lioudo. Jeremiah mbuku oloiboni lenkai Yeremia 29 orkereri lenye le 19. 29:19. Nejo njoo ilo sinyati lolaitoriani. Nejo amu etum ninche ening ilomon lainei Olaitoriani ojo lelo laitorishaka nanu airuwaki ntae toosinkan lainei lelo oibonok kake mining'ining'i ntae Olaitoriani ojo. Ashe oleng tenkaraki lelo pookin ootusuja yiok tenkoitoi e social media, Facebook live, frequencies napaasha metamayiana ntae Enkai eshumata. Adolta likae sirata le Biblia Matayo dashe peyie mikimpangie ade sile Matayo keji Matayo urasindae naapishana orkereri lenye le 15 ometabaiki ole 17. Matthew chapter number 7 verse 15 to 17. Nejo endorripate tooloibonok lelejare ooponu enitii ishopito nkilani ontare kake ore atua ninche naa suyian oota enkarri. Nejo orkereri le 16 toorng'anayio lenye iyiolou kitayuni osabibu toorkiku anaa irng'abolo toorkikarreta. Nejo etiu eiu pooki shani sidai irng'anayio sidain neiu pooki shani torrono irng'anayio torrok. This is a very very nice verse. Ashe oleng adolta ndasiyo mang'ore nakatum Bagenda ile singolio penya ake peyie kiponu aitobiraki terishata nemiado.
Yedi ya barmare no no shule yuda barmare sita ya ba na sere mankai manya baila mare ngane da tele ege ja baila bayan ngana el melek ja ramona ngana na homi na maya nankai ndene shongara ore lengi kata ne orore kanisa ne dune wejako jankarne ne mo ngabro onno nale e mesere miankai shala mbangage ai kwa kanisa amore na para ngai ndongana ne da baya tuwa amore na uja shala mbangage ai kwa kanisa amore na para ngai ndongana ne da baya tuwa amore na uja. Baya nitem kobe mo neye elimele warbajala na omi wen kaina rusuja nengasia yelongana nanu kari kiyo dene koma alon kaya bana tamyo negilu nore ninja amajo kesu kenyaba lomare ganisa aigwa ganisa amore na baran ngai longana neda baya amore na uja shala mbangage ai kwa kanisa amore na baran ngai longana neda baya amore na uja. Urete na kana ni ngare na omi Iboitare siakiki no hala valembishu Igwana ni nyene joga shukempo beyuda Nga baba na sere miloka na gangai Urete na kana ni dero ngelododo Neibanki nyeneko Ilododo na iroshi Urebe ya baya Nintemko na lakwa Neja maila shito Sintaipe yegingwana Amumera na bona Hato modwelenye Yamutu arbani nene jogi serena Jogi sere ye yo like maya nankai Jogi rusini ne mama shigonano Tabala nisiage amama shigonano Shala mbangage Aigwa ganisa amore na bara Nankai longana neda baya tuwa Amore na uja Shala mbangage Aigwa ganisa amore na bara Nankai longana neda baya tuwa Amore na uja. Deria marirusi tene bona omi Ebwen kobe yuda na sere menkai Urebe ya bayani ten kobe yuda Nesa tisa talo yankange petilehem Urebe ya talo Domo nagelotu nejo kamayana Anyanyoke na omi Na basi myangai Sitai na mayana Edushu kunyegenya Alo tunganisa Urebe yeni nyeji Nankarna na omi Nejo maikoti Anankarna na omi Yembo jegi mara Nikishwi na ranyo Amu aiba mababore na lutarongoro Shala mbangage Aigwa ganisa Amore na baran Nankai longana Neda baya tuwa Amore na uja Shala mbangage Aigwa ganisa Amore na baran Nankai longana Neda baya tuwa Amore na uja. Narakene omoni rungana lengai Neshanka nitenya Enkisisa nare Sidaile nebugeyu Rungana lengai Tene polaripo Nenyeti ya janago Amuworo lushoro Tono leme kurenga yenye Naga orenkari Dorkimo jino lenye Shala mbangage Aigwa ganisa Amore na baran Nankai longana
Ashana lenga mugino zona jo singolio opirare la disrata le Biblia otiembuku Ruth chapter number 1 nedo yote ngara yankatini aba esingenga ina Naomi tinebo ontoye ola yole nyana tada majore Naomi nere ngatini sida yole ngamore shageni nye ne goba doluta baye ina singenga naji enkarna Ruth ajoge de nyorra sabu ko lengta ngara yanka patani nye amore orpa pe yer ba yanile nye boken ne daba shabu elo ni nyalo kagore Ruth ne boyaranga patani nye omeu atumor bayan ojiboaz ayolo na history ya barake oleng nora Boaz nor karso boleng kom na jene Moab ora nkano yoleng ne jogi enkapatani nye Ruth ata Naomi shemo siaisho teine nita kuno yake gira siaisho kage itiaka pa itumor payan amu keeta nkamalak enkapatani nye netonyorrai ajo ore nkaino naa ninye esiai ore iltung'anak linonok neeku iltung'anak lainei neeku that's a very nice symbol of true love and friendship etamayiani enkarna Olaitoriani adolta ajo shomo yiok erishata katukul mekure kiata kulie baa kumok oleng aidim ake atejo tadamu ormarei lolepundi tenkaraki enkerai naji enkarna Duncan Lekakeny Pundi oyieu eretoto ekeyieu eretoto ino wenai wenelikae ake tung'ani tenkaraki kenya ela ina kerai neyieuni nepuoi abak te sipitali naji ene Moi Teaching and Referral Hospital te county Uasin Gishu ng'oru entoki naba enaa eniata tanang'aki elaini lesimu laa kaisomaki tiobor piitum aibung'a nena ambai ormosori 796 3 4 kaigil 0796317743 adolta ake iltung'anak egira alimu te social media nejo happy world radio day toltung'anak pookin oasisho te radio metamayian enkarna Enkai thank you so much ashe oleng lelo pookin laatadamutua ajoki happy world radio day thank you so much oltung'ani oji enkarna Alex Lekishon Jr nejo I can't thank my friend PJ Ole Simbiri maybe one day we get a fat goat and celebrate he is iconic in the history of radio in Masaland thank you I am so much humbled medarebi enkarna Olaitoriani ashe oleng baba kimayian Enkai eshumata Alex Lekishon Jr tenkaraki na tenebo my brother thank you so much Emmanuel Ole Kisemei nejo happy world radio day PJ Ole Simbiri aka Newsman thank you so much ashe oleng kimayian Enkai eshumata ashe oleng Rose Partati etii Kajiado nejo Samson Simbiri you are a great person you taught me a lot about thank you so much I'm humbled kimayian Enkai eshumata nejo Felix Takule happy world radio day thank you Stephen Kurumwa happy world radio day thank you so much Irene Yaile hey, thank you so much ashe oleng iltung'anak pookin nejo Betty Ngotiko Mupere Junior Elijah Murre Mpute tenebo oltung'ani oji enkarna Ali Bonche etii iltung'anak oota enkarna iroshi oleng metamayiani enkarna Enkai ashe oleng telelo pookin aidim atejo bye bye kitum enkolong metabaiki tonkoroki olomon tenebo ndorropu olomon te Sidai FM kaji nanu Samson Ole Simbiri aka Newsman nikingira aidip kake eking'as atum orkilikwai le biashara tenewueji peyie esuju osinkolio laategela kopeny olainining'oni era olairemoni lorpaek mekure duo itum asara nena ewalata nabikoo enyamali pookin enyaru tolchamba lino lorpaek nelo olchani sidai aisul te pookin oji Mahindra 537.5 SE oing'ua enkampuni e Kena Agro Suppliers Limited ore ele shani neishaa niwosh olchamba lino lorpaek etubulu enyaru aaku enombenek are ompaka mbenek nara uni neishaa sii niwosh ele shani olchamba lino eirebuk enkop naa kiar enyaru ompukunot pookin nemetoki aabulu tukul tolchamba lino tiatua lapaitin oora 4 ompaka lapaitin oora 6 ore litai nara 20 enkare neishaa nipik milimitani nara 100 ele shani itum ele shani oji Mahindra tekuna kiririkinot nusu elita nabo elita 5 olitai nara 20 itum sii toowueitin pookin neemirieki irkeek lolchambai Agrofert pookin nikitaaniki teniyieu niyiolou nkumok tooshoki Ben Ole Koikai tormosori 7 nabo isiet ormosori
ile are imetongwan arashwai woshoki Frank tormosori naabishana ormosori ongwan ile imiet ormosori nabo ile uni. Ashe oleng tenkaraki lelo pookin otegeltua enkitesheni esidai FM neile sinkolio alaing'oki pee kitumoki atejo bye bye terishata enkisisa tiatua Sidai FM.